hawe lokhuza kanti wavule nje amehlo akuyenzeka uthi bakuthanda ngoba khona usakwenza hayi ngoba nje kusakhona imali yakho usasebenza mhlazana wayeke ukusebenza uyobona abakazi baqala ya no ubona bakukhetha special wena ngathi hayi nezingane uyagadelwa yabo nasekhaya nje ngathi uright wena ucanga ukuthi i-favorite no kwesinye isikhathi ngoba khona usabenzela kona mhlazana kwaphela lokho mhlazana ongabenzela lokho uyofana nenje uba yilutho kuwena uzizwe kuwena ungazi ngayilutho kwanede kwaphela umsebenzi kaba yilutho abanye ngisho abayeni babo abanye ngisho amakhosikazi abasabathanda ngoba khona sakwenza mhlazana kwaphela lokho okwenzayo uyahamba shona phansi hawe lokuza noma ngikutshela nje ukuthi wazi kwesinye isikhathi bakuthandela imali yakho nabangani bakho mhlazana wangaba nakho uyobona ukuthi abakaze baqala nokuba abafuni abanye bakuthandela ukuthi unani uma sekungasekho lokho akhohlwa lokho bahamba angeke bayihlalele into engekho ngisho la siphila khona kule ndawo esikuyona abantu bakuthandela ukuthi unani bakuthandela ukuthi ubani mhlazana kwaphela lokho gone ngisilolena phela kumlaleli mina kodwa uyibheke lona abanye abantu abaningi abanabo empilweni abanabo ngoba khona okuthile abanakho mhlazana kwangaba khona lokho bashona phansi abantu nonje wazi ukuthi mhlambe kusenzeka basakuncanywa bakuncanyela ukuthi khonani ubheke nalokho khona kodwa bakwazi futhi ukukuncanya kungekho lutho uwena nje kodwa bayifew bayingosana lokhuza ngifuni phela labo ukutshela indaba zami kodwa bekukubeka lokho nje wazi ukuthi kwesinye isikhathi noma ezikhathini eziningi abantu abakuncanya ngoba bekuncanywa abanye bancanywa lento yiyona nalento nayo mhlazana kwaphela lento okay bye bye kivele ngisho izinto engekho lapho okay bye bye.